mío. Es que yo no sé hablar creol, ni español. ¿Eh? Yo vengo ¿Cómo va para el criolla? ¿Cómo va para el criolla? Ay, no sé hablar. Kung ase kabat mo namin, pakikinig mo kung dahil siya mo. Paano mo dapat kilala po yan? Paano mo kami pinusila kayo? Kasi sa akin pa yun, kasi abat mo na sa ilo may men. Ako sa ako dami may kasi ako dami po eh. Kasi ako sa ako ang men mo ang dawag kayo sa akin. Kini mo huwag niya. Kini mo huwag niya. Yo vengo todos los números. O que vai fazer isso? Ay, es que yo no sé hablar. Vamos unir meu. Es que yo no sé hablar creol. Ade. Mana suat ni? Eh? Yo vengo Como vai valer criolla? Como vai valer criolla? Ay, yo no sé hablar así. Eh? Yo no sé hablar así. Oh. Vamos unir meu, nem pode meu, mesmo quanto me vai, vamos unir meu. Ah, no, háblame español. Eh? Yo vendo todos los números que tú quieras. Não vai tanto espanhol não é mesmo, aí sim me comprometer. Não fez vir ici, vai falar espanhol. Mesmo quanto mesmo na agenda pois muito, mesmo na agenda pois muito, vai em copo, vai cair, chefe, bom problema. Ah, yo no sé lo que tú estás diciendo. O batande aí mesmo, tininina. Nada de nada. Oh, é meu que, o batande criolla, foi mal para dar de criolla e banqueiro ele vai ver, banqueiro não é mulher aqui, banqueiro lá, e banqueiro ele, Yo no sé hablar así. oh, malícia. Moreno viene aquí hablando creol y yo no sé hablar creol, yo más sé hablar español y ya.